धिन्द्रसी नाक्ले धिन्दा छ तिमीहरूलाई चाहिँ नाक्ले धिन्द्रसी र सिपिली मोलिङ मानु पातिबुती माया मेम दानाङ मेम रसिङ हो जस्तो गोलाई ठुले दाचु नुगा लछुबिर दाचु कङ खालेङ हो के मेम रसिङ हो पातिबुती माया नु सिपिली मोलिङमा ओके मिर्जा पाउजे ठाम चाहिँ मार्दा त खर सिपिली सिप्तोङमा त सिपिली सिप्तोङमा चाहिँ मा सिपिली मोलिङमा नु पातिबुती माया रसी हो हेम रसी नाक्ले बाबा रसी नाक्ले धिन रसी चाहिँ पातिबुती माया एम नाक्ले धिन दाजु तिमीहरूलाई नाक्ले बाबा रसी दानमा नाक्ले धिन रसी चाहिँ एम नाक्ले धिन रसी चाहिँ सिपिली मोलिङमा नु पातिबुती माया मेम्रो सिमिङ हो सुरुरी अब खार्दै पातासे अब धेरै वाइम खुप्तासे अब धेरै इँगा दिम त अब खेतीपाती अनि दिमता नत चाहिँ अब मार्बा बात अनि अब कोम वाइम हो पतुङ दाना चाहिँ अब मारिङा काती के धनी दिमता सा मार्बा बात नि दासमा मिनामी आमिङ मताना ए के अरे आवान चाहिँ मतन ए गुसिरा अब सारिकाले चाहिँ दिम राम्रो राम्रो गुसिरा जासा तुसा सारिम चाहिँ कि पिपिम चाहिँ मार्दा हामी देउता दाना चाहिँ देखिएको ने सारी चाहिँ ऱ्यान सिवाने नि त अब पापा मामा जाम्बाङ्गा सारी अब कि पिपी जाम्बाङ्गा सारी अनि हाम्रो गुसिरा जातासा तुतासा ए गाँठे सारीलाई चाहिँ मार्छ कि त नि लु म आखार र अब नाक्ले बसायो सारीले सा कि पिपीलाई यो गिसा है दासो मामी मेमरसी नाक्ले ऱ्यातासे है नाक्ले भिन्द्रसी चाहिँ अनि मेखाना चाहिँ नक्सोको है मेमरसी पातासी अब नाक्ले र पाबा दिमता या अब मार पाबा त नि त नक्सो कुचो दिमता नक्सो केरी फ्लिती भेलारी अब नक्सो केरी लाउ म त आवान्चालाई अनि आवान्चालाई गाँसी थ्याक्ताको गिप्ता अब नेसेम गाँसी मेमेङ त नि लङ गाँसी चोखो गाँसी चोखोलिम गाँसी गाँसी फल्ताको गिप्त अनि मितिको नक्सो केरी लाइयो फ्लिती गिप्ता पोम्पवा थ्याक थ्यावा दामे मेम फ्लिती गिप्ता नथा मकरी नक्सोलाई गिप्ता आसेरी तिन्ता अब बरे वासेको दान चाहिँ गुमी अब बुढीमी बेदा सेरी दान चाहिँ आसेरी तिन्ता है तिन्ताको अनि मार्दा पिते मार्दा त राति म त न गोरा सारीले चाहिँ दासो मामी म ताको मकरे नक्सोलाई म त पछि लु गो पिङा कोयुक्स दाना चाहिँ घुङले ताको लाता मितिको नक्सो पिता या नता मितिको नक्सो हादबङ पुपुम कुर्ताको पिता पुपुम लाम्ता आजो लाम्ता मान लाम्ता मखना माङा याङा दाना चाहिँ जिम अनि मिनारी मान्द्री आसालामा पिक्ताको घुङले ताको पिता नक्सो अनि पिताम पछि चिचा लाम्तामे तर नक्सो हादबङ कुर्ताको पितामा पुपुम अनि चिचा लाम्ताको चिचामी लिपु लाम्ताको लिपुरी गरेम गाँसी एकदम मिना चिग्रो खम्तरे लग्ता अनि बक पिक्ता मिनारीमे कसीले तेम्लेको दामे कसीले दाना यो मिङ्गो नि चकपुको गुइमे मको नेसेरा मुकुइला कुचो बक्ताने चोखो बक्छ मुकुइला सेक्रोरी र कुतामै गो थाता तङ्ना गेम थाउरिम्ने कसीले दाना चाहिँ हुइमेम चकपुको गुइ हुइमिन अब कङ कुवाङ आवक त अखना र बकिमा अब मेम बक कुतामे त नि सेक्रोरी लागि सेक्रोरी गाँसी लक्चको लागि कुतामे इके मूल खिम्री मेङ मिना सेक्रोरी कुतामे से कुतामे भन्दा थाहा कुता नि मखना र चिचा र पाप्साइला नु किकिङा हो अनि सिसी बक्तामे हो कजक कुतामे बक्ता मुकुइलाङ बकु मेमे आ भुन्द्रिमे सेक्रो गो थाताङा न आ सेक्रो र अब नेसेङा दिम्बा गोमी थाताङा न आ भुन्द्रिमे सेक्रो चाहिँ मेमेङ अनि कुत मेम कसीले लाङ बकु सोमामी गाँसी लक्ताको बक पिक्ताको अनि मितिको किरिम चिप्तेमा हल्ताको बक पिक्ता मितिको किरिम प्रेताको नक्सोके पुपुम्री पिक्ता नक्सोके पुपुम्री पिक्ता न त अब हुइला ऱ्यातामे अनि
नाङलोरी याङमाला तरे सिरी कपाती सिरी मेम कपातीnga दाच दि मेम दायना मेम पछि अनि स्याप्स्या जिल्ता अनि जिम पिक्ता मितिको पिरिम जिल्ता मितिको नक्सोके निश्चय मेम मार्ने खोसिम Kusumba. मार्का दामे Waterma. गुरी मि याकबले दामे ब्लेचो ए ब्लेचो जिल्ता ब्लेचो तरे अनि खोसिमा जिल्ता खोसिमा तरे नक्सो निस्ताको अनि नाक्ले पाप्ता दाएपछि मितिको मेम नता चाहिँ अनि अब निङ्ग्री ओतामै खना चाहिँ तुम्लो दासमा मानि 12-27 थरीकै के तुम्लो दिम ब्याख्या तुम्लो एम खस मार्ने एम तोक्चोमा क्रेसिङ तोक्चोमे तुम्लो अब अनि ओरे मिना सखुवा तोक्चोमे अनि एम बुकुमाजा ताप्चोमे तुम्लो र धेरैगा निने चाहिँ दिम त नेरी चाहिँ सिक्ने मादिमा ताने चाहिँ दिम त नेरी चाहिँ सिक्ने मादिमा मात्रै एम क्लिचा मेल सेखार सिल फिक्चो दाता एम सिलपुङ दामा एम सिलपुङमा एम सिलपुखु चाहिँ हो मेके सिल फिक्ता मेम ने तर पापानु कोङ क्लिचाके गुसु सिल चाहिँ फिक्ता छु मार्दा तामे टकल चासोमा क्या केम क्लिचालाई टकल मार्दा छ घन्टी बाजेमी टकल चासोमा मि घोडा ओसोमा छ्याप 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 मिनामी सेउलाम चाहिँ घिम्ता तर मार्दा तामे उसलाई मेत्ती चाहिँ मिनामा आदिमा मेरो चाहिँ उसलाई कन्फ्युज गरिदिम त एम बुकुमा चाहिँ ताप्चोमे एम झरी र मारमार सिम जिल्सोमा पाम्तामे मेमे गोलाई थाहा भयो हल्का चाहिँ थाहा भयो पुराङ र माबो एम गोला मात्रै कन्फ्युज दिम भए चाहिँ एम क्लिचाकै सिल चाहिँ गेक्सो फिक्दामे घोडा ओसोमामी सेउलामे घिम्तामे टकल चासोमामी से क्लिचा मेल घर चाहिँ सिल फिक्छु नै दाजु मे पुखु गरे लाच बक्ता नि तर मे पुखुरी चाहिँ गुसु मालासुवा एम भूमे थान आतो आसपास गेला मेगन आगे ठला चाहिँ याके मे लाम बक्ता मखना मेम गौडा तरे फिक्ता सुम बक्ता मे भूमे थान एम शुभ भन्दा का चाहिँ यसै लाङा सिल चाहिँ फिक्ता छु तर खै दासु गोला चाहिँ थामा आदिमा टोकल बक्ता मेम टोकल के केटाम ग्याल्ला आता हो कि मेकिङ बो हो कि तर फलामकै निकै ग्रिब आदिमा मेम टोकल चाहिँ मेम सिलपुखु दाम सिलपुङ दामे बाजिन तर सिलपुखु चाहिँ सिल फिक्चोम मेम पुखु चाहिँ ठुलो चाहिँ बुर्खुम दामे पुखुलाई मेम चाहिँ सिलपुखु हो मेम नेसे के के पाप जेठारो के कोमारे पाप जेठारो के मार्सीमा हो नय में ब्राह्मरी जाप्ताम ने दादा में दरपिट के रे मिना तिरो चाहिँ पाप जेठा के निंगरी वक्त नथासम्म चाहिँ नथा नय में ब्राह्मरी मार्सीमा रे दासमा एम भालु के सन्तान रे हुतिला मिर्चा पुरो पाप जेठारो के मिनारी पर दिमा में